Ahwefo me mo bibia kwaba ediba emergency Ghana TV eso yasanso edinhyemu ewo fidie mu hasensu ebio me didi se bibia wo bia nyama ekoso ye ede amana emano story we eye futusem kese ede mamo se mu ko relationship mu na mu hu red flags na aya mu ntwe mu hu emfi hu bema beka chozo me walewa mesesa obo wa onsesa enti mu start hu nyama bi wo bema no ho a mu hu ne se awale mu no emoa mu a mu fim sanso na emema no nso no mu hu red flags bi wo ma no ho a meye wadwen so wale na ebesesa ensesa wo wale no ko ebe ye worse than everything wetimi ehu red flag we nia webu ani eguso na ne be me atena for so many years nti mano mo fa ye nua be ya semi enye futu sem kese emfa ma mo ho nti busiafo ye nsem enyenko ninko ti mu nsem ma because asem yi a be pie mu wo fide mu hase no ye nua be ya asem a o chire mu wa hase no e ya we hosem because bema why wadwen se oni na bobra na enne onu bebu be aka che se sofu bia oni ne yire tena ye oni ne yiri jaye no ama na hwe na ekofa nkosi hi abra onim se japadie me no na ye abra onim se japadie me no na ye nti busafo ye se menyenko nenko tie mu nsem emma na so mu nhye no nso mu ne be ma na so obatna no ye ne ye bia wonim se emmoa wa no matter the love you have for the person ja relationship no because awale mu no ebe kese asin dia wunhu no ebusi afosha ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no come ho ne go show video no. Yes, number 1 Grace Atapoku, Cape Coast. One urban Kuradu Dennis Atapoku. What? Mama to say, Mama, no suka sawai. Oba show is why o Bible kura bi focus ya. Kasa precaution abodi an cross up there. Patron pa Bible. Ko ya sorry. Me kwa Assemblies of God. E ma yesum. Yes, ma'am. Found sending fan to Bible ne so na bi wa no kasa sister. Bodi eye me Grace Atapoku. Eye me Grace Atapoku. Mensa da Bible is. Mensa da Bible is. Sa sama me beken. No kwa trodo. Me ndi tro. Oda. Mama asembe. Mama mpacho, your family Grace Atapoku. Me fi Swedro. Aguna Swedro. By me papa ye adwuma wo Cape Coast first e wo Metro Mass into oma yaba ne nchen. Yaba ne nchen mbehia Dennis Atapoku e wo Cape Coast. Ton meat pie me ye pastries na de ntimi ko echi. Me share no Master Sam. No invite me call na sorry. E dey asori. Top Temple of Praise. Top. Mpacho ai. Nti me kwa asori me ne no ko asori na for some months. Inti asoro ni mu na ose ne neje me ho opese onware me na me jitu mu inti me kwaka chere me papa me ana ma wo ba ko secondary school inti me de shema adwun se me nware de anya de a me san awu biom inti okasa me neje inti me kwaka chere me papa na me papa jitu mu na e ware wo 2014 inti mama ye wale wie no ye sika ye nyaaye I say a warrior sika nya wo we papa be lu ni e ma no mpacho an sika na nya no na me de adwen ba say ya ka say ye di a ye hu di a ye de be ye ntia fa nto asase se na ya wa betumi abo pata bi na champagne e yima nsusu anye anton ani hanka no enti mama sika nya ye 6,800 that time no ena yekobisa asase bo na asase no ba ko ye 5,000 enti meku ye se nka ye nto ba ko na na medwuma na me ye enti e wo kwan ho so ye nto 2 se na ebe ya metumi use ba ko no e de aye medwuma catering no ena mama oji 2 nti ye din kan de 7,000 koma asase no rua no enti me ye edwuma metue bi ono so ye edwuma otue bi na etue asase no sika no wiye ye wie na ma ye be kwa asase no papers no
na osi onya time okọ edwuma nti da obinya time no oni mi na bekọ municipal na yakoye asase no paper no na meje tu mu mama okoye paper no wanka nkyere me wo ho one time bi oba afie no say wakoye asase no papers no na me say so wo se mentwen na wo ye ready a woni mi na bekọ na yakoye paper den ti na wonko a wa fa echi na wakoye paper no o say ai asori bi na ye compile bi wo kwahyeman ho so for no one na yele jai na one na yele jai no na bibia oye bia esanse wanfa na ewe ni di anka ho nti bibia eyele na enya chefa wo na me say so wo kasa da na asensi na wo pese osisi mti manti ase na me de kwato yesofu enim nti ye ntokwa ofi o de bia na pastor say meka se me di echira edense bebre baba na ye mienu ye tene de mintwa so na ye ntena na asomdwembra na mama me na de paper no no de do no ni di na ye mpacho an nti yes dan no ya start na se sawade no bi ekomu bi awo agenda de okonye nti e ma wo mema wo ye de agenda ne sese na awade no mo de ekomu de amunya inam tramba bie because an kan tia se adwuma be ma awade na se media oba na wade na media nti ye mienu afie dinye wanfa anya na ode aye kra se me wo mu gidie se ye de but onu so pe e de akonti onu so nti ase opia de agenda yenkwe nti mama ekoso na menene ya account ye joint account ye wari nechi no e de adwuma no ye adwuma UCC o ye cashier ba ye wari na onye adwuma yana ni nyina akọ modie eye de na mu hu awade anim be ma ni nya adwuma onyame beye no ma kotena ho ni nansa no ma tade ko ma twetwe sata ma me brass ni e de abedwa ni pa awale nti ewiase nyina difo eno ni awale ana yo yankwai otom pastries ani to be hwe be ma odi ba hwe no odi no odi ni sika yankwai enti mama ye joint account no Dennis Fechile ekoyi scano 50 million na menini mienu na sika no oyi ya na menya awe so power dey we ni nyina di eno so won asem bae na mama eno so betwem na ya wawe no oso no faase fo ntinya ade a obewo oka ni say madam gina ho ede na mu hu na di se na mo ware pacho ya 2 years ede na ya mu hu o mema ho a mo pene so se ware me because sabi asama wo kan say no krankwasa asama wo keken eye dan a woni ni tu anamo no ube hunu bi red flag bi but why desperate of power dey nti o enya hwe e wale obesesa o enya hwe ye wa o awrade ka say enti mama o so ba hwe no fast for to onwo na start and me ko hospital na ye fun na worry and me say be 1 year na me nyimo ye nti me ko hospital e wo Cape Coast PPH abro ho no nti me ko ya to aso be 6 months na anytime be me ko doctor ne say unhu de e ha me nti afi do o ka say me fa me kunumbra yo me ba afi be ka twa na so no onko ya train be 6 months bi nti 1 year na so onko nti one time na doctor na je ne number na o friend no nti me train baby o ye adwuma nti doctor ne friend say wan ba ono anka se betu ne car aba adwuma mu ho o kan ya be 30 minutes no bae mommy mpacho o bae no mo ko examine no mo say oligospermios oligospermios boy nti papa ne kan say o de ne betu eduro so na eduro nti o de ne betu eduro so obisa ne so ono mo nsa na o so ono mo nsa by man no or ya sol penin so was sorry no dem for a top one as we check or inti me catch a doctor ne say ampa oligospermios and you be a drink ono monsa inti o catch ne say the onjai ansa na was starting the medication ono me akodu 3 months na ojai ya na osan to anensa na so inti de bi o konomba so ama one me kwakapa na ya ntokwa na obo abontinyo o mai se domo okra na obrome
me papa ma be kasa onti ase de oye na no na wote ho ye dey iri case bi mu say no ya na me ho me krat possible just say kase papa me papa ma be ka asem no be ma wo bu be ma o se me dia me mpeba me hwe me wo faasefo stay wote ho edi enkoa na mo pe on to asase o si ho ada mo chi so papa raba kase mama still o say de o ye na no be ye be pacho asofofo no ye pastor ebe pacho no mo na me akasa na masana aba na no dia ho no mo pacho no asa obomi a me ko me papa mo ho a no ma be pacho no wasa akotena wade no no mo na be kasa o mo ne papa be kasa na masana na no for ma ati aba mo jimi dodo urade ababa wa kama ketra wo won sanu adwuma ye adwuma Kasei Ologospermius na mama masaba afi de ebe 3 years ni na ya fashion September menini na na epie yakoba na mebie shop UCC police station opposite me ye aduane na me ton sane ade me ya order so ana maye also tonsa service of God no also to me tonsa ma ya drinks kan aduane no nti bukoko onim ye ba be pon adwuma data o ka se en fe aduane mbre na ofie onya adwuma no atele hwu agu akonwam esi fie feduane blem ai o me fe aduane mbre na ofie nti ma me de aduane na bae nti ye pie bae no na o se na abobe 10 o'clock na o so o come store wa akwakofa enkwan bibisa se me nkoja na o se da bi o kwa aba me hwe ya na momi omba me friend phone so because afasha ne ba na ekrom so ayehu me friend phone so wanfa me call ebo be 2 o'clock na o pick machi 2 mpacho an no frɛ me o say ai dancem baby a me kwa me ni je na ho na me call na me say me no pie me no nkoye wo kokora me se me nkoja o se da bi incident na o kasa asem na ache and baby a wakona ade asa onda ade ache waba me kan yendu be 30 minutes na oba afi oba na oba fa pickers se me mbie gate na obebu gate na waba inside minimum so obum na oba so oba abebu me wo nti me bie gate no me bie a owura inside pa na start say ona me ko ahwehwe eyi na ode bo ma ha se na pae wow ena mama ten mark na down so ena me noma me soki na ono ankasa noma na me soki no start yes o park noma no tugu se wetumi me mfifi ona enya me nene na esi dan no ono na esi ne bibia me ni chefa bia o nti yo nti pickers ni mo no na me gina ho be prime nti me call me store ho ekoda o nti me da store wa be 3 months ena me decide say me kwa akra to aso ena popi se be ma na wabu na wadwane no sabra kase mpacho nti me wa akra na papa frame say Dennis ene one lawyer bi omamba ne nchen abepa na cho say do ye no onye biom nti omama na sign bond nti member ena mama me bae afede me bae no na edro na me de me koso ase obeye na edro na ye no nti doctor bi ya na share wo ono ankasa na ma me call doctor no UCC na okọ ye me exams nti mama me omutwa me womb ena omo hwe nti ohwe na ono so say problem bi eno na ono me ka na onko nti ono so ka say me ma Dennis na sombla na me ka say da nya ade a me ka obeba nti ne report bi wo ho chena so be ma edro na cheno nti me de cheno no ono so ka asem na first one na me ko ohwe mu no na okasa nti okacha me so be trade drama me no say abrampa eto da bia ya maame ne papa
pamono omo muaye any party awale mbema ebono bema ni book fu otumi fa pikas etupono e dia hwe yi obani muso abepa che wonto onfa to kono kokuna eti so obeti wiase na woni kum otini baabi oye na dwuma osum ni yankopon odi nokra eti na somujo na eti wonye nipa aw yo kase doctor na de yana ne hye won to de edro ne ba na me koton ade na minu na ode edro no a wa tro na ode bra mi kun mi fi ejuma ba pepepe na osen ai ada na me de ne report akọchire doctor no na me se sa wo ma hwe me koyi me hu na naked no oye be ma yana ne hye wo ehwe me na wa oye be ma no ade ntina me de wo report na akọchire na megu eni mu ase eno ma eno ntokwa no nti ona me konya wo fie wa na me ko ka kire ye pastor nti ye pastor na yewe eba afie me papa ka ho na mo ba ise mo besiesie asem no wo fie ho biom mama mo ba no mo siesie asem mo aka bibia eda na etu ncho wo ba ko me wa na ho aba ise me ye aduane ma no nti papa ka se komoda no nti me sensen ba we bi se me nu aduane na ma no ofiri omo nche ho straight odu bebi am wona na obo masum mienu na server na ekuta mensam ne free to form ena ya pastor ebae opie bae nti opie bae na obisa se den na ekoso nti hono man ka no kra nchre no ena mesem ya na wabupo odinya o defend it case IBJ me dem akoma ya me ya sister edi asema eye wo de baby wadu no jump edi na wo de bae because more na wo narrative boof makoma ya me ya minima de kura ya mo jiwa kwasi awade ho be me bu na me ko ye na awrade nyanko sa papa wa nicely dia wuti wo edi amko ye wodwuma ketra be ma onu nya adwuma no wono tumi bu wa ebu nya ku woni awrade mu ye mobo wati so nya yo say it's a great mama ni kasa yo papa Ewurade Nyankopon afra mo petisi umre no mame emema papa enkosia mema papa emema papa e wadwempa enso nkonya ma papa wom so sabie son ejantra forma wom ehurihura simu no mo so akosia mema papa no mo ha mema ema papa ni so epe mema ni wom abobra no wom so sabe ni akosia mema wom so ensemunu from day one now to Mr. Wale we and work from day one Bema no ba ko belu sika ho ai frase belu sika bema papa ni po beka se we de sika ya no waje akoto bank afa chire yo kasa na we yesa na no de eti utwa oba no tope pacho na ofa eduane na me ya ma sofo na na ire no na okoto eduane no guye ene chance ni na o sofo na ye sofo maame ene mpapa enim nti okoto eduane no guye no na me ka che ne se mentana sa aware no biom because they are all ye ni na ebi okra me meka okoto eduane ni na gu eduane chance no ye sofo na ma wo ade woni nua ma onu kwa na e baba ma sebi ye tete ni memu ana ama wo nua no mba ne bra peni ono so ye sofo na wo wi ni ba nti o start ye wali wi na o ye sa me ko ne bra na wo wi ni ba na makobo na ama ne obe friend sa on peke ko ne da be 1 year na o friend na on fa nti afa de phone na me use me wo ne bra ne ne busu afo no ma no phone me de si charge o de me ne mi enu pe phone na ye la be sin ne wa fancy nti na se mi hu obia na ma biom nti ma akoso sa na me sa wa na me nwale biom wache me nwale nyame ne bro nke so kum yes ko ba mo tumi tu pikas na do tu so me tu dan obekum me nwale biom ana kasa ne nje mu ama every that time na e better if you on be 4 years mu de bo na me ko a sabe mu ni me wona me da wutu meta pharmacy ona me ko a o se ne nkrofo e wo ho
Etwafo on dibium. Na me se mate. Etwafo amenfa. Ah, what do you aguru mama. Some so esa when you la baba. Mama sa. When you la balaba. Almost somebody say ya. No more demos. One more demos. Also, do for bit to me, Casse. Media Bama want to frame us. Me man, Jerry Archer. Uji so. I be genuine in the soul. I'm not going to eat about it. Because some of us said, you know, Auntie. And chow was it. You mean what from me? Obama, you're not the impotent. What who crowd in the Bible say what ding now. Me a colabia me premenia me so pam maybe, but from Minquala Brim, some was a semono. Manu ano na second. Me did diakon. I couldn't talk anajo. Also to free was I know the kiss. Oba Jono. I was a member no say. Ponchibema. Wamia Johnson. Omrasa mo so bi ho na ukisi na we esi abehu se omrasa mo ba se wo be se wa na nu bo ala se. Ka ba ni nteso ba na se no omno na nteso. Nteso be wo hunu. Nteso be ne. Ya wanti. Wo pe so hu so ba nu bo wa ukisi ni anu se. Omrasa Kokobo no. Onu so memu enemu specialist. Tutorials no. Enemu specialist. Omrasa mo. Ose wa de ne yefun oni biom wa boni hudua na mama okasa nti okasa na me se me fa amano biom ne no ano no afi de me wo ho a oba me ncha me mpene na ofo ka kon papa akoka kire ne se oba me ncha me nya nti obi di me nti me papa ntumi a embisa me sa nti me ma me na frame na obi sa na me se me kan bible me nya sa de na se ni na wa ka kire me nti na me se me mfa me ho e ma no no ena me papa friend no ofre no obisa ne say asem we waka na o say waka na oboye na wabo nti na oka asa na papa say nya asem papa so am friend mpenifo ni na o say on to snap baako ene scatrando cities na o fa mo mpae ena ne sa asem na waka na so so nsem hu no so we yedi a ho snap na ho de be waka wie aba o say o 1.5 ena obetumi ato snap no obetumi ato snap nti se me wo 1.5 a me fa nso so na omo fa mbo sampa na me se nya me na me fa asem na de bibia be so so me fa hwe nso so nti one na ebusu apeni na bae be ma on pebresa nso se bi po pedie me bo ma se worry no echi no nya adwuma o UCC e wo cash office nti e wo na assess nso pe mpacho wo to hu nyina meme ti sa wa bion ogrisim sunso wa ben jata on sole no da bi o yidi sisie no jata sa mo prepare kwa top and your friend pick lasting ne bro for prepare kwa top pick lasting yankoi ntoma eba sana ya sofo ba ko papa ya Pentecost elder ya pastor ba ko efres asem no Grace asem na a long story e dey na asi ma dey say an sa ware no mojai ye jai me ana me se mintimi biom ye ko no dos mutina nya asen ye ya 10 years mutina 10 years wa hwe so anu maduro na ma wo na ma oso behwe no wa fa asefu yo 10 years ena ma aware no me wa so wale mbiom na ye ntina asingwa aware so so odeme kwa ye beka so nti onya ade a ono ankasa beko nti eno ya na wa obele na asa obekwa na je se wa fa no wen di free ena ma aware ni egu efie de no aka court yan court na so onko me da colleague aid omo friend no me a me store me di mitika ameje asase moba na ade na mi si store no eba asa no me kwa Accra nti me kwa Accra no me wa na one time be a friend me say yes me fridge na me catering normal no wa select bi fridge na ewo mu no so oton na danfo ba ko na friend me nti say ho me mefa me fridge no mo kwa mo hu say me dia e bia na wa obi fufuro
nti me buy me na me sister ketwa na e buy ye be fa fridge no koye me be fa fridge ni do akra ni bre na no friend papa say me ma bebu ne dan ni na me was spare key ma bebu ne dan ni afa fridge me wie so ni sika 250 million e da demu ho me ma ba be fa brand trimoda na me papa frame me bisa me na me say da ye ko ho nya me nkwa me na driver na ne me sister baby ye bedroom on crampo man ko because na me pese oba beto me ofio man ko fa 10 pesos crampo ho me papa frame ni bisa na omo frame no say am first canu me mo dua da ba that day me sanso me catch asase say me ye mo yawada na netina me fa ne 10 pesos da ono mo me wia me sika me ye adwuma na me ba o wia sika no me phone hu me code nti anytime bia me sesa me pin me fa ne 10 pesos da so say me ma be fa ne 250 million ampa me no nso a nso ni nkumi no so so no so oboa na ode to me so a ono so mo ndi nchene mo no mo nso mo mfo card da a man temptation Trey Johnson na me no snap no me the boss aduano na me reza mommy obe frame na waka na obe pam papa cho asem na me kan no enya no kre wan frame papa wan frame obe si akira kodane o report ye no me no frame ti me record e o frame no se dey obi ni di agra na wu bodua na wu bodua na ono sa asem na o kan no enya no kre me record na me sa dan na wa o kan sa asem no o se nya me na me fa me nua ne na be fa enya ono so a driver no so aboni dua nti enyina ya bo na ma sa asem no abetwem wan pacha no legal aid me de ko me store na ma ye no 2 years na so ye no na wo frame se me samla na me no metena na me se memba already aware ni abegu no ofi nti se me samla ko me papa mo ti kokko papa wo be san ko wa ma nya se me na wo de wo ba wo free wo ma me ye mo ba na ukra marriage certificate kura wa silver cap na me jimi nti na me ti asama ma obeka nti se me met na aware no a me de wasem no cry long story ma me store no enya ade a wajiki no mfa amame agula ma nko nti o the store na ma rent na me de call guide omo friend no oba o se store no no na ye store no ma me afi bibia ye bia me nka ho ono na ye bibia ma enya no kre nti omo ka cho ne se omo person omo prepare asem no omo fa nko court ho na week na mu na ofeche kom papa ho one asofofo mienu ko so pacho de awaye ina wanye ni ye me papa we dide na atem we di me maame atem me uncle nti okopo omo ina acho na omo fra asem na omo kan obese omo nka asem na ofie na ejapade ni bibia me na ye no ye nchem na ye fa me che fa maame me no ma so ama me di ye adwuma so we season na se na ebe ya me ko bebi a metumi aye adwuma nti o winne eje se di na so o hwehwe won ho ma me no ma me di ye adwuma ina we season ye fa ka wo fi ni oni ama ni na we season no ma no your friend hello 106.1 akati no munsan friend asam no wo di baba besi a wo di abesi na we na Kevin wo di aba no me hu di opeso o kire kasa ma we season ye de Kevin kan me de store no ma high 2 years scanner me me ndi ti me de ko je shop wa Accra say me start me adwuma no ho me be fa no affair so ma be we 250 into me san friend sem pa ne chow ba wo de ne ba se die da ma ba me de ne ba ne say asasa na ye toy no onche no fa me de ma me de na ye bia onche o se me ma asasa no na me money na price no ma price one plot no 100 million oni bibi o de bibi a me pe bia me fa nko dey say wo onfa asase no onfa de ma onfa me de ma no ma we season no mpacho an na aware no so ma mpacho mo hwe na ye ntwa court ni eno dey say ni ye ho awale e betwam de na abrampa magu fie de no efie de no magu no court de no so no nko akwai so betumi akono ko betumi akoye odi okokora dis abema no so ba enani wa nko so e betumi aware so no abia ono anya na obi a because bema we nya dia friend obeba pabonfo we nya dia di for brema abi jemu friend
my lady ne kwasem asisi ne oba ne ma wo de yede ne kwasem mema yetinye no ye doso pa omo mutri enye papa so a omkuta adwenbo ne so doso obey kokuta adwen papa so hia be ma papa baby de to su bi yes my lady be ma no minim adwene kuta be ma na orisia ma min efase ye mienu ye hia ne ntena ye kwa wade number 1 me won fa asentimi ngo be ma ko do video Onimba 42 years. wo hwa oyale bara no ene no onim so ya nti o kasa bi no be kasa asem no bebe bi ni wo no be kasa anya crowd who ba ko twitwa oba boni bi no akodi bi ahye no sabe pepe enti no onim anwaye maledi de to su miensa so no wutim se be ma wo yankasa ne ifia be ifu ankasa ne nenam ane ai o ma se no o ma ni jo en jofola o ma jo no kra wonu se wo nipa wonam but wo nye nipa an wonam yes na no de no ibj na woni picture what na no sabe bebe any do ya wa post 164 ojina ba ho omwa ode na no be for ba ho na 330 otwana no 330 de to su bi maledi sa nipa brante ye kana asem sabe wonye nipa oni nipa te biam nipa te bia kasa onim eto no no ye ba be fa ni aseo sa grofo sa no madwete ye ko sa ge we friend say ne be kasa waje penny o peke ko do jaso mi hui munyan photo no ready o ti oba ni voice anu akati yes oh maledi yes to ne kra yes wo ba Paul mu fa photo no me hwe ai wa sheda ani yasoma ne se wo mra ababa wo fie wonie maledi wonie so 370 ni bia we sample for manu de o kasema be kase won nyo na eka na no de o kasema ba ledi me doher wa ya fra una waje penny ai afa ya fra na atu oba ai yo yati the voice ne kakra o ha mu menti okay me am voice no okay my lady before the tete ho ya ready so okay Atapo. But on your dear. Okay. Mammy Grace and buy a hand will say, on no worry. Na sisi mtamati. Akase wasemu kuchicha koto kratewu. Afis no niema wade ye djuma wo ho. Umpese wode man. Osina no. Ahimfie FM. Eba so ba be sisa ne. Wa ma ko. Eja yenso yentie da kofo asem. Na obeka na asem se na wase ye frɛ na ye busa se ja wada wo na asem ne se eni city sense ye de ya wo so wo bika. Mo se na de ka se ka de wachi. Ko ta fa se ne ya ewe do mra meje no o hihye court fo na roba ekesi case obi a o so nware bi makokot akofale divorce le no nware bi o so nware brani en cancer no court o mu letter na sub match da wanda off to fa tra sem no court nti o meje letter na yen to as yen na niwo ya kasi ya kandi adi aweti mubi pre ya ka awari sona anyi waso wale miti mubi ya kandi according to ono no se na obono ne ade no kura bi omza anya no kura na ajanti oba sabi ono otia ontire mo sawo so be den oba ha be bo kwa bi se kokogono oh sa already into kwanka kaka kumba tinga si bia be bonus oda into kwaze kasa ze awai bia wa crowd ye ne biwo into sanity awai bia kasa nka kranka crowd aji se wasem nyane se omra na mukutu chankrata no enu ano no simple wo bibiji a bra court bono ka mitia nti nimka kasa tintin bi ebi nti leta ne da ho okay open me de wasi why edi from Pachomi Bo Grace Mama
court ben no so amfrɛ wa udidi o matem bubo odua no mama me bo court bi adua the chance me normal the way season be 2 years me to obi presi order kwa me ni over eno na me ntia se die ti no season ne ma sa wo de ne ka me de ne na de nti na papa mu ntumi ni wani na nkonko fa wo ne ma mama me papa ya le stroke nti o eti wabusu o pani bia ni ho a obedi wani se Grace be nko na kofa wo ne ma because wasam na de dodo eba san ma yenya obi ani wani se kona kofa wo ne ma o me anka mo betena so mo ka asem no so o mekwa kofa no o mo frɛ ni phone sa that day no amfa ne ko nti say no o so na wo twen se mo beba no makotwitwa ma de na honko ma oboa ni say on frɛ me nka ntwem sa na me ta bia o court say yes me mbla court ti asem na me de me ka kire wo no oniema na e wo no ho no na pre oniema na so ye betwam o ye ntwem no ofi obi pe wapene nkwaye kotu kwa awade bia na no ade enchichire bia bechichire ko me anya ho ade ofie so bi ka so be wale wa no wonfa kotu nkrata no wonfa wonfa ngunada ka mu owu ade aka no oniema e wone ho ene pre na po ne madifo di nkomo ma my lady utie me nua be ma ya ni tiri mo odin papa me tiri di me sesimbo se be me tiri mo odin wonwi nipa ho because sabe ansa no ba be pie be ka be ma ho asem e de akire nipa na wiase nyina no maledi na tu se de akoso ofie no anu odene because a man shedam pie sa a man shedam kansem sa enti so ba pie na tu se asem o ka no wonim de o ka na wonim de wom enti minya be ma no won sacha na adwena de o ye enfata no so betima gi oba niema oba wotima tisika ade aswasa usika so akota asase obeni trimodin obe wo yodini oba wotimi do niema grom esi ema onye bi hye obeni trimodin enti be manim na adwin manim rafie na to da mema binum sabe mumma ye kase na mani ye wura ho maladi maminti si binwa baiso awale boni ben ye wale awale mfa ko heaven baby edu no esi o ja wale da say do so ajadifo na chedo do o tra mu che kobekun because I hwe we se bonani a aka woni akwasai dem do kokoto be ja no enem mi wiase nyina ntie de ye ka no woni obi twempro na obi awale na o hwe na anamo na ekọ no nya ya jai Janijo krankwa jai na Janijo krankwa enye wa bi se sofu do abeka na sofu no okankwa oboni yiri minim e wo fie na wonim sofu na wuta na chie no ebusu na do ma chi no enye hwe wodie ma enye hwe nkopacha o mie no enye hwe obesesa adwensa che bie ni ho emani pa wosi bone kwaso onsesa adwensa che bie ni ho ni pa wosi ko ni bone o sha sofu ko beka te pressing o wie no ka te sofu fa mu so contentem edu ya baba na utie me na nya me wa dom wonya bema na se bema ni din se hunu ana se wo ye ba wo ye bema so wonya oba na oba din se hunu jai na wo de fa ko heaven jai na po ba bitira obekunkula oba se wa brabo na me nya ba otu yi wo ye adwuma se bi producer bema bu first one second one wo hunu nya sakura antra sakase ma min ko ya be pacha na bema so wo minim no obu no wasa be pacha no wasa be bu na wo ye aduane kase ya wo tu mitba e de koku nyina se so e ko ma bema e de na esie ma me de bi no ma madam ayi male de di otonko a odo bay wo tu mitba na agina ho o tu mitba no no kai eti ye di nyesa awati de kopon amuti fifre na bema kobrane watwena no mfimfim sa confirm ni won bibia o hwia se na hwa gu ni try no asaso babu mi kase so bi ko o sabi okoda na kontim pontuye eni me bi wo no mo se musua de se na hwa bebrebe egu nikam mane di minima no sie ka se pe o be man pe obepede mane di ye busua no ye ma ya atwenya adwuma wo papa ya lekora na wodi nyansa wo betime ka one word ebe ya adwuma eya bata no mun sole ebinim hurama ne wo dem wo ya bata be mata ne papa tanya mun sole na wode ne nko ye kum kola no ye semu adwuma ye semu ye die ye koma sedem ya be ma we obede wo dimu se wo ye dikena pono wo ye oba ye dikena pono eno ase chese na say o mane nko o mane ma ana wa kira hyede
oh na we ko Libya kasemu a ye fun taha ko Libya kasema taha obi a na adwen sedan temase na ne na muram Libya ne be kasa taha na so de se kura ka ho dia na de gaba asoso eti esewi asinyina be ma mo yetim boko so malady o ma se tena ya to your bag jai the gari jo kwa na brampa malady me da se nyame hira pa malady medical ko ba abusuafo so ye besre about time for be malady o ma na mo ma bebre ahia nkwanhia eno hawo awade ni heaven enti oba no wakọ ana be ma no wakọ o the report aba malady nya mamu nya no mamu so ni enkoku no sa wo papa no maame no wo fam no sebi me nsuro wa fidie isu se ni pechi agwega zo mu nim nyansa o malady sa no se me ka me tete me nsuro a meka zo dabi malady me ni wo mata me tete me nsuro a so ho he akura ye kwaba wo kono waba ni ye buru no oba ni ye frɛ na sofuo bi sebi di ombedi wo mafrunti no omu piapia sebi enkurati sha wade ase na ka sofu asebi mu na mu gi awade ni tum akwedi report aba malady na ka esi wo ni adwama na tete awade be na nya no yeso so sa no nko aso obi bu wo dwane adi edi so tena ho na be ma sebi wo yi na no round eya sebi wo tete hu sei obenu no ensabia me bezi me body obehununum na wanom anu abafie na wone wo ntokwa na wo kwa na wo ba na menu abai sabi na adwini sana wato awade so minim ade a wo pa awade de aye na be meyi bu na wo koka ne eba na ye hwana tu fo sa afedie wa hwie aduane aguntiko so de pentuo so wan san ohwini so yi ana ohwini bugum ana akasa na ka beguru be ma obefro so opewo edu ba bia munyusu mu adwene munyusu mu box na mo fanya adwuma he abrabo ne ye bono obi mama obi ene o so konkran o ye wan so be ye adwuma nyame peja o ma o ye adwuma edu ba bia me ye ni awade achi malady awade ni heaven eti abusua sabi asambe fie wa awade ho ne ye de betuma ni mu a na mo frento ma kachacha so na mo di akire kopa cho ne yesre mo ebra so se munya nkra no mo antake o mo decision ewo muzo mu na agi omu ankasa sebi omu na agi atum zo mbaware but bibia si no mu ntimi a mu twa so na faso mbiemra awuraba yi malady oye na adwene sa awade ma bia duro won pebiem ontimi nkobiem ni nyina echi ne papa ne na sofo si dabi awade di efie ye mu awade ana asofo ye mu awade ti owu kwankwa kone kokowu ana bebe di ntiakochem 10 years malady enkwasom awade 10 years bema sebo mu akohoma na obeya ne beyi ni sika no a na wadi wie no oba wasaba buna guso na wasane na da guso wei kwasempani sensem awurai kesanetia wonwo awade ne brofo omuka malady brofo ne brofo kese enya nkura brofo ewo saa wuom bema wonwo no saa brofo ye de to so a ona me kai se on na chirem asamana grace ya metra ha wo broso me eni na brampa eni wakabina malady ni ko it is a new cool de wa se biaba oni ne kwasem wa be ka kire eni yesu ye kire ha sa pepepe malady eti malady sa brofo ya de to so na se yeso wonwa e ya asem kese eti papa na wi so onko hwehwem se de grace kenya ewo se kasada no obie na no ka se media mehwe me wo faasefo na mintime ngo no sada na na wo se grace jawade no sada na na wo se grace jawade no okro enseze nko tena wo 10 years malady die no oje na Abraham pass wo kwa ne yase na busu enti abusuafo dina me se asem kanse mi nsuro na me pese me kekansem bia o mo akwanti adwene no na nya adwuma ti grace muja e mwanya sei 2 years mu na mekwe 2 years mu na mokwe still aniama no ketri hu niama no guni dem mpacho oya ne den ti malady de pese kama abrantie ne tiase ne se wo tie ya sabi de de na nya ne de onfa nya ne nua owo nua ma no bi nti agire ekop kepko ye be ko malady am di edi anim ne ko sa ye be ko owo nua ma ne bi
Eti so bi di onua ba bi no wote asemi ebe ne dana eti ebesre sebi malady asofo me mekatu ya na meja asofo ne abusua ne bi ya ka kire wo mu o mafu no mo de nam awade ase o mu kwa na o malady tie o mu kwa no oye okoye o mu kwa nya na no no ba yire okonya ba yire na no no malady ma mi wie malady mi wie a ebia na sabi asofo yi o mu bi kwaji mi twane nekro manom na ko ba fefra toma na wo fra ni bofu no nzo di difufuo malady o bede bia no beti asofo yi bi tutu wi mi pie and drink guso eti asem ye gunu krom se da ye gunom se da kone kowu na ewura hwane hene so abai mi pie ko na siso na sofo edwana furu so me calistic in trance. Mi do bibia so ojibe ma ye kohwe video no e ba ye se na midika e kan ye no ye nua bayi ohu bibia na so no ana obu nani eguso eni nti na nsonsanso ne ye de eba because at the dating stage na relationship stage no na ko hu ye no nko twe ne ho a ankenye ne se ne otena fidem ha se odi na asem aba ha se ono nso cheche ni nsem ayenso ye ba be fa ye futu sem kese e di efi mu no nti ye sremu emane ne mema no red flags bi wo ho no ma ubetimi ebu wani eguso nanso ebi wo ho no ma untimi ebu wani enguso mu njai se mu mo odo no kata mwani no munyai mu ma love na kata mwani a mu ye de se mu ye no mu fentu mu hufo yenya be yasem so de wi a yenya be yesu be ma asase me ne wato asase ya ye japade na afedie why wadwin se pipes na okoye ye na wo be ye pipes no you and me no why ye pipes na ma wo hu nkwa because of se unim se awale ni ye jaya japade ni nkwa be menim a woti ebu ye nua be ya faso nti ye nua be me ondi no kre ye fen na o endi call na enu ehu hia o enu ehu hia nti man ne mema no mu fentu mu hufu aha ena medi mu ebesisha no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section o medi edikechi mami esi enesen e be sansu edi hyimu e wo ha se biom ebusiafo